kumsang ni som ni pani August tha ni toper ni som thum le pakhat ania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu jong jong ta chibai kan buk thau chau ane Russia in Ukraine arun mek lain Soviet Union hun laya Soviet drum khroi tu ro pui tak mai le Soviet Union din tu le hui khom tu ro pui tak mai Mikhail Gorbachev chu athianiti report ania kumsang kha zakua somriat le panga khan ramrang rangte hui khomin Soviet Union ramro pui tak mai kha adina ti chuan kumsang kha zakua somkole pakhata khan Soviet Union chu akedar leta ane Mikhail Gorbachev hi Soviet Union khroi tu leader nungber ania Russian media rang Interfax News Agency te TASS News Agency le RIA Novosti ten report unpack dan chuan Nizan thim lim lampanga khan Mikhail Gorbachev hi hunrai tak chung damlo na in atlak buaka adamlo nuwa Russia ramchunga damdoin thatak mai Central Clinical Hospital Moscow athini tin an report ane country thawangin Cold War borok lian tak mai aron chuan nuwa khan Mikhail Gorbachev hi Soviet Union khroi tu nina tangin ain nukdoka kha Cold War borok sosang tak maya khan khochak le khothangte inepna lian tak mai achuaka mase Mikhail Gorbachev hi khochak lampanga hroi tu lu le Cold War hunlaya ma hroi tu berkha ania Eastern European nations anti Europe khochak lampanga ramrang ta chu Mikhail Gorbachev hian athunun na hnuaya adavek ni in history ziak tu ta chuan an ziak bok ane ti chuan kha Cold War top nuwa khan hroi tu ani na tanga in nuk dokin modern Russian state tia ansoi tuna Russia ramro pui tak mai hi din turin ro manna kalpui masaber tu anita ane tun thlenga Russia ramro pui tak ani thaina turatana thathon hem tak mai le hroi tu ro pui tak mai Mikhail Gorbachev hi RIA Novosti report unpack dan chuan Moscow in Ukraine ramchunga special military operation anei trantiratanga tharukaral nuloka western ramrang telaka tlongai lo le Russian Federation ro pui taka adin chua thaina tana malatu hroi tu ro pui Mikhail Gorbachev chu athita ne tin an report bok ane USSR tia kan saithin Soviet Union a hroi tu ani hunlai kha US President Ronald Reagan an rorel lai ania koltual rap thak tak mai antora khovela ral thuam lama intlan siak na sa tak mai athlen ta ka wangin Soviet leader Mikhail Gorbachev le US President Ronald Reagan te hian inrem na thuthlung siamin nuclear arsenal tia ansoi nuclear ral thuam tam tak mai an siam chothin ta chu ti topa ti tlem lampan turin thutluk na an siama inrem na thuthlung an lo sain dun to ane heng nuclear ral thuam hlom tak te hi khovel himna tur nilovin khovel tider thong tu turani tin Mikhail Gorbachev hian asoi thrina ti chuan chu bozui jalin US President nen hian nuclear ral thuam titlem turin inrem na thuthlung hi an siamta ane Mikhail Gorbachev thina chungchanga hian US President Joe Biden chuan USSR leader ropui tak mai chu kanchanta malam huna khovel tana monom zo ka thil akal theina turin ngai tuana film tak mangchi ania kan enton turle kan zir tur tam tak min hu chiani atia Mikhail Gorbachev hian Soviet Union akedar nuwa khan democratic reform tia ansoi democracy ramte tundin tharle na turin malakna anei tana inomna felfai tak nuaya democracy ramro pui tak te hi anding chuak thai nge yang ti hi arin dan ane thina chutiang chuan ma tam tak ala Soviet Union chu hunrai tak chung dictator rorel na nuaya awma khovelin anhu chon nuwa Mikhail Gorbachev hian democracy tundin le na chu haron kalpuita ne tin han report bok ane a chanchin hi saitur tam taka oma ma se chanchin thar danga tama wangin thui tak kan sailo mayanga ti chuan Soviet Union hroi tu ro pui chu Russia in Ukraine runa tanga tharugaral nuwa kumsam kole pakhat minin athita a kumsang khajakwa somkole pakwa anupui raiza anphum namhun Moscow khopui chunga Novodevichy cemetery a phum ane donani tin TASS News Agency chuan an report bok ane hetianga Russia in anram mi hroi tu ro pui tak mai an chan mek lai hian Ukraine ramchunga indonai ro chu akal chunjom mek zela Taiwan rampo China People Liberation Army ten anrun maidone moti turin drone mangin enthakna anthok tran tamek bok ane hetilai hian India in sipai thiervelna tan le ralthum chikrang thiarvelna tana
helicopter anei lian ber ta jingami Chinook helicopter chu van boruaka nasa taka akana wangin leilama atumta ni tin media sang ten report an pea mase Indian Air Force ten Voin Khan thuchu an siama headset na thleng chungchang han report danin Chinook helicopter a hian US Army te an chuanga US le India hian tuna hian military exercise an nei meka hetianga in donun chan an jirvelna hian Chinook helicopter hi mantel ania he thona hian atum mun athlen main leilama atum ta thut maya hetianga groundna atum chan hi Washington chuan India hena insoi fia turin ngenna asiama Indian Air Force ta chuan an soi fia danin Chinook helicopter a hian mei al achok man lowa mase engine lama hian kangmei chuak mai thaidin huna ading nia an hriata wangin man mo takin emergency a tumtir ani thu an soya mase heta hian harsatna antok zui lowa Chinook CH-47 helicopter te hi tunthleng hian engine a harsatna om lovin operation hi anlakal pui zelani ti in an report ane Voin chundar som pakhat vela Times Now in report an pek dan chuan he thlona hian sipai tam tak apur thaiba ka hian bungrol lian tak tak le ral thuam hrol le artillery lian tak tak te chu mun sang athiar son vel thaya hetianga tan hian tunthleng hian manzui ania US Army te hi liam tur pakhat ma anom lawa Indian crew member te po liam tur tu ma anom lawani tin an reporta tin he thona tang hian kangmei hi achuak lawani ti an soibok media sang ten amma a report an lo pek to chu IAF te hian adik lawani tin thuchua hi an siamta ane heti meklai hian Indo-Pacific region le ahuam chung mun sang ate China chuan ma aron son mek zela hemi dang chatur hian US chuan Indo-long chi sang te athon luta China hian Taiwan hi run ngai tum don nia an hriata wangin US point ral thuam chi sang mangin Taiwan hi atan puin US ral thuam man dan te Taiwan hi anjir tir mek bok ane India media thren khat te chuan US hian True Front War anti mai rampani laka Indona machon mai thaidin huna ading tameka China chuan Taiwan hi arun thutani chuan Taiwan le US in inremna thuthlung anlo siam to angin Taiwan venghim tur hian US sipai ta chu anlu ngei angai dona heti lai hian Ukraine ramchunga Indona kalmeka direct takin US hi lain rol chialo ma sela direct a US sipai te le Russian sipai te anin machon hun hi athleng mai thayani tin military analyst ta chuan an soibok ane Uyan News Agency chuan Voin lama report an pek dan chuan China le Taiwan in karbo ruak chu nasa takin aso sang chhomek zela hemikara hian US chu rontla japin China in malak mek na medmit tur le dangchat tur hian US tan hian thilkhir tak ani towa mase Taiwan le US hian inremna thuthlung hanlo nei to wangin US chuan engtika ma aphat san don lowa Indona achuak don nge don lo ti chu en thi thai mek ani lain China People Liberation Army ta chuan Taiwan ramchunga drone an thlolu tira hei hi en thak nan an mangnia an hriata wangin Taiwan sipai ta chuan an drone hi an lo ka saka mase an kap thalo ni in an report ane Taiwan sipai te hian Chinese drone te an lo ka hian ka thak tumakap ani lo ti an pongjar hala Chinese drone te hian ma anron son zela Taiwan ramchung anon thlolu thuilo na turin warning shot an peni tin an soibok ane Taiwan ram venghim turle Chinese in nataka anek nakara hian sipai ta chu chak taka andin thaina turin Taiwanese President Tsai Ing-wen chuan Indona alo thleng thut poa in venhim na turata na roman na an kalpui thin strong countermeasure tia an soi chu China People Liberation Army te hi ronlut thut thai ani wangin he countermeasure hi kengko ngal turin thutluk na alo siam towa China People Liberation Army te hian Grey Zone Warfare tia an soi thin van bo ruak te in manpol phalo na mun chu ron paltlangin Pengu Island chungzon vela an drone hi anron thlolu tirani tin thuchua an siam ane hei hi Taiwan tan chuan thil hlom tak ania Taiwan ralrel dan zongzong chu Hedron hian aron hriat thaivek dona wangin voile khata Taiwan sipai te hian kap thanghal mai lowin warning shot hi an pea ti chuan drone hi akir le ni tin an reporta Hedron Taiwan sipai ten an ka wang hian China an thinrim hle thunga Taiwan Strait le ache vela te anral thum chi sang chelekin media thren khatta chuan Taiwan run mai thai tur hian anin buat shaitania an ngai thu an soibok ane
Taiwan President Tsai Ing-wen hian a soi dan chuan Taiwan mipui zongjong te chu keima ni le keima ni kan inven him theina turin indona laka mun him jok te kan siama trula amai ro chu hei wang hian chi ai lo turin mipui te ka cha duwa thamuang taka om turin ka du cheu ni atia ma se Taiwan sipai te ro chu anma ni le anma ni anin veng ringot ani chuan engtika ma ne na kan changai don lawa China sipai te ron lian mek laka hian kan ram hi kan veng him zo don lawani atia chu wang chuan Ukraine ram chunga hian counter offensive operation tia ansoi Russian sipai an ram chunga lut mek ta chu lo dang chata norletin ma an la meka hetiang che hian kan ram chunga China People Liberation Army ron lut tur ta chu lo dang chatin kan norlet turani atia mani le mani inven him na ringot hi Taiwan sipai ta chuan anmo phurna anilawa anram ven him hi anmo phurna ni atia chu wangin Taiwan sipai zongjong ta chu kanram veng him turin nge tak le chak taka han din atrula chumi turatan chuan strong counter measure hi kalpui turin hriat tirna ka ti chuakani atibok hemi chungchanga hian The Washington Post chuan report anpek danin Taiwan ramchung le ache velte Taiwan Strait velte hi veng him turin voitam tak bei anitoa US high-ranking official Nancy Pelosi Khan Taiwan ram atlo nuwa Khan US indolong rual thanem tham tak mai ta chu Taiwan Strait ta thonlu ania US worship ta hi pani ngot mai thonlu ania hei wang hian history thui tak clear point US fighter aircraft te phurtu le Nimitz class tia ansoi thin indolong hlom tak mai US in anai pani US aircraft carrier strike group pani lai mai thonlu ani hi thil hlom tak ania lo thei lo in China la ka tang hian Taiwan hi US chuan ven him ngei atum don ani ti achiang toa Russia in Ukraine arun nakal me ka po US chu ain rol langsar berle Ukraine nena tanpuina penember tu ania hei wang hian US hian true front war anti rampani lakatranga indona rap thak tak chu atok mai theni tin an report bok ane tun pathian nikalta khan US indolong panhi tahi Taiwan Strait kaltlangin China People Liberation Army ten clear kara military exercise annaina bulloka an kaltlanga silai metpuak turin acheng poimo takmai atrigar chu Taiwan Strait hi ania helai muna hian US indolong tahi ancham zui zel ani chuan China hian Taiwan akhoi ma hian China le US sipai tahi anin machon ngei atul donani antibok China Mouthpiece Global Times in report anpek dan chuan China Foreign Ministry thupuang tu Wang Wenbin chuan one China policy chu kalpui zel ania hemilaka hian engram ma loin rollo turin kan hriat tira Qing dynasty hunlaya kanram opchin le danang taka China in independent apek nilo ramrang rang ta chu mainland rural na hnuaya hian kan khungkhom le vek dona chumi tur chuan malak mekania one China policy kan kalpuina konga hian foreign interference santi foreign ramrang rang te anlo in rol vena chu engma pom ani don lawa China chuan he policy kan kalpui mek na lodo dal tu telaka hian ral thuam lek chua hi kan hre don lawani tin thu chua asiam bok ani hetilai hian Ukraine ramchunga Russia in indona akalpui meka hian voin August ni somthum le pakhata Ministry of Defense UK in report anpek dan chuan indona mun franga handin mun tharbera chuan Ukrainian Armed Force te hian ma ansonani ti in an reporta thotan ni tangkhan Ukraine chimlam panga mun franga Russian sipai ta chuan Southern grouping tia ansoi Russian force ta chu mun tam taka anthon chuaka group franga trendarin Ukraine ramchunga hian anda luta mase Ukrainian Armed Force ta chuan heng group frang te lodang chata norle tur hian formation thar an siama hei hi Russian sipai ta chuan an hrethiam lawani tin an reporta Ukraine sipai ta hian western ralthum chi frang thatak tak mai te an manawangin Russian sipai ta hi Kherson region chunga mun tam taka tangin norlet animek boka tin haibaka hian Southern Ukraine tian soi Ukraine chimlam panga rambung then franga te Russian sipai ta chu nortol mek ania British Defense Ministry hian report anpek dan chuan Russian sipai ta hian lo chamna anla mu chho zela hein dona hian ne na changtu tur jok hi hriat thiam har tak ani towa mase Ukraine Defense Ministry in ralrel dan anthak dan te Russian sipai te counter offensive manga anlo bailet dan zongjong te hi
lotling taka an kalpui zui zelani chuan Southern Ukraine zongjong atang hian Russian sipai ta hi chhuwa vek an ni mai thei ni tin an report bok ani ole khati jong kha tuntumata na chanchin thar kan buat sai thei te nile phot sela kan channel lo thlir tu le ngai thatu zongjong te la subscribe lo inam chuan subscribe button kha melo click sak thau turin kan som chawa ti chuan Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tong le thau don nia